Tuğanlar, kezekteki unavuz Mercedes suyucular sizler için. Чисто немецкий сборка Mercedes-Benz ESK 300. AMG paket, Fumatic. BMW X3 unası. 50 unalardan biri Twin Power Turbo 2 dizelli двигатель. 21.300 dolar Kore'de bası, под ключ bası 25.300 dolar. Полный под ключ qancha bo'ladi deyim desangizlar, bunun Kore'de bası 7.400 dolar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tuğanlar sizlerimden ardağımda Yasin Avtotrading bardığınızlara tüştü Kore'den salam. İnşallah bugün bu bizning satıştagi unavuz Tuğanlar Kia Soul unası. Çalgan yılı 2019 11-chi. Qımlaşı ko'lami 1.6 benzin turbirinli dvigatelda. Momentalniy probeg Tuğanlar 140 000 km ko'rsatib turadi. Bu esa o'zining originalniy probegi. Mashinamiz GT Line maksimalniy komplektatsiyada. Bo'lgan ele 2 detalda вторичный окраslar bor, qolgan detallar полный o'zining родной kraskasida Tuğanlar. Kapotda aslında 1.6 benzin turbirinli dvigatel turadi. 6 stupenchli korobka Tuğanlar, 8 stupenchli kechirasizlar. Bu жақта 204 atın kuch turadi. Bu o'tele moshni degan ko'rsatkich Tuğanlar. Sosteniyasiga kelsak, zing, bez vложения, hech qanday vложение kerak emas. Tap-toza, shuni olasizlar, aydaysizlar. Emi bardingizga qiziqdi bo'lgan nesidan bahsidan boshlaymiz. Buning Kore'da basi 7400 dollar. Под ключ qancha tushadi desangizlar, Tuğanlar 11.000 dollarga qirg'iz nomer qilib sizlarni qo'lingizlarga yetkirib beramiz o'sha unani. Oshga desangizlar Oshga, Bishkekka desangizlar Bishkekka. Sami maksimalniy komplektatsiyada, anda mashinani bilsiramen ko'rsatib ketayin Tuğanlar. Mashinaga kelsak Tuğanlar, передний bunday restyling mordada, LED faralari, tumanniklardagi LED Tuğanlar. Linzi faralarda передний parktronik bor, bunday o'zgacha bo'lgan reshotkalarda ko'rsangiz mashallah. Повторный поворотниктер, mana bu yoqdan dag'i повторный поворотниктер bor ekan, diskalari bunday black page qora diskada o'zining zavodskoy. Protektorlari где-то 40-60%. Повторный поворотник, control slip yo'q ekan, бесключевой доступ, красный detallar ko'p ishlatilgan ekan. Bu yoqlardagi o'zgacha bo'lib jasalgan. Ichi o'tili kengroq ekan bu Tuğanlar. Полный elektropaket, elektroskladный zerkalo. Dverni obshivkalari bunday o'zgacha bo'lib jasalgan. Hech qanday kir bo'lib chilgan joylari yo'q. Demokratniy sidenada ko'jalarning avvali top-toza Tuğanlar. Hech qanday chilgan, jirtilgan joylari yo'q. Demokratniy sidenada yili 2019 bu yoqdan полный storini tekshirib olsangizlar bo'ladi. Multi-roll ko'rib turganingizdek, голосовое управление, cruise control, bu yoqda antizanос, легировка фара, cho'qagani 140.999 km. Bu esa o'zining родной пробеги Tuğanlar. Klimat control однозонный ko'rib turganingizdek, bu yoqda esa подстаканник komplектida 2 ключi bor. Ключi bilan tak автозапуск ekan. Подогрев сидения, старт, стоп, дрифт мод, подогрев руль, обдув, подогрев Tuğanlar. Задний камера, монитор штабный мындай bo'lgan. Video registrator bor oldinda, anan orqa жағындагы video registratorlar полный turadi. Endi bular bizda ishlaydi Qirg'izistonda, bilasizlar. Bu platniy darog'a ақша төлөй turgan funksiyalari. Lip stop dag'i bor ekan. 204 atning kuchi bu. Kichinekey bo'lgani bilan Tuğanlar o'teli mashina ekan. Mashinasi. Motor bir gaz bilan ko'ratasizlar. 7000 оборотgacha ko'tariladi. Oldagi mashina ko'rsatkichda. Ortidan kelsak, ortidan elektropaket. Bu yoqlarida ko'jalarning avvali o'tela yaxshi. Заводской polikter, orqa jag'ida bunday o'zgacha bo'lgan задний вид. O'zi erkakcha mashina o'ta вид необычный ekan. 11.000 dollarga под ключ men o'ylayman bu o'tela yaxshi. Kimingizga qiziq bo'lsa, inshaalloh chalsangizlar bo'ladi. Bizning байланыш nomerimiz videoning ostida turadi. Keyingi unavuz Tuğanlar BMW X3 unasi. 50 unalardan biri bizda da Qirg'izistonda o'ta suyib aydashadi. Chalgan yili 2020 Tuğanlar. Qimlashning ko'lami 2 kub dizel X-Drive M Sport komplektatsiyada. Ko'rib turganingizdek, белый жемчужный. Моментальный пробег Tuğanlar bu da 145 000 o'zining родной пробегini ko'rsatib turadi. Istoriyasiga kelsak, istoriyasida yaxshi ela, inshaalloh bo'lgan ela. Bu joqda pravi joqda 2 detalda вторичный окраslar bor. Qolgan detallari полный o'zining родной kraskasida. Ko'rib turganingizdek, mashina restyling mordada. Eng qiziqli jerimi bismillah deb bosqidan boshlaymiz. Kore'da basi 20.500 dollar Tuğanlar. Полный под ключ qancha bo'ladi deyim desangizlar, под ключ qirg'iz nomer qilib beramiz. Bishkek, Osh, ransa yo'q Tuğanlar. 15 kundan 20 kungacha yetkirib beramiz. 24.500 dollarga qirg'iz nomer qilib beramiz o'sha mashinani sizlarga. Kapotda aslında xarakteristikasiga kelsak, Tuğanlar kapotda aslında 190 atning kuchi turadi bu yoqda. Twin Power Turbo 2 dizelli dvigatel, 8-stupenchli avtomatik korobka Tuğanlar. Tiptronic еще bu. Mashinaga kelsak, Tuğanlar bunday restyling mordalarda. Linzli LED faralar, передний парктроник, боковой парктроник, туманниктер, передний дистроник, датчиктер, электрический решеткаларда, дискалар o'zining заводской titaniy diskalarında. Firmenli Tuğanlar. M Sport
Көріп тұрғаныңыздай шилдіктері бар. Повторительный поворотник и бұл жағында контроль слепых зон, бесключевой доступ. Ашқан деле сіздерді мынандай бежевый болған салон тосып алады. Полный электропакет, электроскладный зеркало, электрорегулировка зеркала, электробагажник ашқыштары, память сиденья көріп тұрғаныңыздай. Электроплащ сиденья бұл жақтарында барлық кнопкалар іштеп тұрады. 2019-12 ай бұл жақтан историясын текшіріп алсаңыздар болады. Кожаларының состояниялары жақсы. Бисмилля деп эми машинаны жүргізіп көреміз. Машинабыз жүрді туғандар. Айтып өткен делемнен кейін 145.714 км өзінің родной пробеги текшерілген. Анысынан қыжалып болсаңыздар болады. Біз жооп береміз. Так, бұл жақтарында комплектінде 2 ключі бар. Беспроводная зарядка, дрифт мод 4 режимде, M-Sport бұл жағында көріп тұрғаныңыздай электроручник, автохолд, мультимедианы башқару. Бұл 912 климат контрол. Видео регистратор өзінің оригинальный от компании BMW дейді ғой. Панорамный крыша туғандар. Мынандай чоң болған панорамный крышада бардық кнопкалар рабочий состоянияда. Лобовая проекция бар, кожаларының передний панель состояниялары просто бомба туғандар. Полный по салон, көріп тұрғаныңыздай подсветка бар. Моторда ешқандай лишний звук жоқ, бардығы зың бұл іштеп тұрады. Подогрев рул, рул туғандар. X3 20D X-Drive. Машалла, вид қарағылар. 24.500 под ключ бұл өте эле жақсы баға туғандар. Сонын бағда срочно алам десеңіздер байланысыңыздар болады. Туғандар, кезектегі ұнауыз Mercedes сүйүүчүлөр сіздер үшін. Чисто немецкий сборка Mercedes-Benz ESK 300. AMG пакет Fumatic чалған жылы 2021-4 ай. Қымлашын көлемі 2 бензин плюс турбированный двигатель туғандар, плюс гибридный версия. Өте экономичный. 100-5-6 литрелер расход қылады. Туғандар, пробеги 109 000, өзінің оригинальный пробеги. Ең қызықты жері бағасы туғандар. Бағасы өте арзан, қапчыққа лайықты. Қара мынандай рестайлинг кузовта, мордаларда көріп тұрасыздар туғандар. Mercedes-Benz бағындай значокты астында дистронный датчиктерге чейин бар. Так, эми капотта астында 313 аттың күчі жатады туғандар. 8-ступенечный автоматическая коробка. Машинабыздың эч кайеринде вложение керек емес. Таптаза машинаны алып эле айдай турган. Эми эң кызыктуу жери басынан баштайбыз. Под ключ 25.300 долларга кыргыз номер кылып беребиз ошол машинаны. Колуңуздарга. Бардык расходдор ичинде доставка, растаможка, ошо брокерс услуга, оформление номериге чейин бардыгы ичинде 25.300 долларга ошол Mercedes алсаңыздар болот. Кореяда баасы канча десеңиздер, 21.300 доллар Кореяда баасы, под ключ баасы 25.300 доллар. Анда машинаны биришке көрсөтейин. Мына машинаны караглар, тугандар, машалла. Рестайлинг мордада, мындай. Рестайлинг решетка, фаралары электрический багындай, умный фаралардан. Ният кылыш керек тугандар. Иншалла бардыгыбызга насип кылсын. Будан да жакшылары, мына караглар. E350. Мен E300 деп койпун тугандар, кечиресиздер. E350 экен. Повторный поворотник. Бұл жағында контроль слепых зон, бесключевой доступ. Ашқан деле мынандай салон сіздерге тосып алады. Полный электропакет, электроскладный зеркало, память сиденья. Так, акустика бурмистр. Чалған жылы 2021 ай. Туркан 109 000. Мынандай AMG пакет. Салонны қарағылар. Лобовая проекция, панорамный крыша. Очеги жоқ екен. Арты жақтарында да мынандай подсветкалар полный по салон бар. Ошондой туғандар, мына екен жүрсе, машина сатықта. Мен ойлаймын, мынандай бағда бұл өте эле жакшы. 25.300 мынандай рестайлинг морда тап-таза Mercedes ESK. Кийинки унабыз туғандар, дагы бир элдик уналардан бири Chevrolet Trailblazer. Машинанын чыгарылган жылы 2024 ай. Кымнашын көлөмү 1.4 бензин плюс турбированный двигатель туғандар. Моментальный пробеги бул чуркаганы 157 000 км көрсөтүп турат. Өтө эле экономичтуу. 100-на максимум 5-6 литр расход кылат. Капотта астында 155 аттың күчү жатат бул жакта тугандар. 3-цилиндровый двигательде. Машинабыздын абалы өтө эле жакшы. Мында көрүп турганыңыздай рестайлинг мордада. Эми бардыгыңызга кызыктуу болгон басынан да баштайлы тугандар. Так, баасы Кореяда баасы 7600 доллар тугандар Кореяда баасы. Под ключ канча болот десеңиздер, под ключ 11100 долларга под ключ кыргыз номер кылып силерге ошол унаны жеткирип беребиз. Срок доставкасы тугандар 15 күндөн 20 күнгө чейин. Ошкабы, Бишкеккабы, разница жок. 11100 доллар бересиздер, машинанын ключун алып кетесиздер, болду. Машинага келсек тугандар, мындай рестайлинг мордада, X морда деп коет, билесиздер. Ледиви оптикаларда, линзиви фараларда,
передний парктроник датчиктери бар, туманниктери бар екен. Дискалары заводской титаний өзінің дискаларында, резиналан протекторлары где-то 70-80% өте эле жакшы экен. Почти 1-2 жыл тийбей айдаса болот. Повторный поворотник, контроль слеп зон жок экен. Бесключовый доступ бар. Краскаларына келсек, 1-2 таңдай ушул краскалар бар тугандар. Так, машинанын состояниясы зың, без вложения. Акча влажить этиш кереги жок. Даяр Chevrolet Trailblazer мындай өзгөчө болгон оптикаларда мини джип тугандар. Мындай унаалардан бизде толтура. Биздин WhatsApp каналыбызга катталсаңыздар, тынбай мындай унаалардан киргизип турабыз. Так, полный электропакет, электроскладное зеркало, электролегировка зеркала, домкратное сиденье бул жакта. Историясын текшере алсаңыздар болот. Таптаза буюрса. Мындай комбинированный болгон кожада. Мына карагалар, өтө эле сонун көрүнөт экен. Машина жүрдү, ушул айтып өткөндөй эле 157 000 өзүнүн родной пробеги. Эч кандай чектер күйгөн жерлери жок. Мультирул, голосовое управление, курс контроль, легировка фаралар бул жагында, лобовой прексия бар. Каралар, электронный менен жүргөндө эле сразу ачылат. Баягындай платный дорога хайпес деп коет Кореяда. Бул бизде иштебесе керек. Видео регистратору бар, алдында артында. Так, пассажирский сиденьян дагы көрүнүп эле турат, таза. Машинанын десятини таза айдаган. Электроручник, экоподстаканник, комплектине бир эле ключ бар экен. USB зарядчиктер, Type-C зарядчиктер, AUX бул жактардан нелер бар экен. Так, задний камералар бар, тугандар, мына көтөрүп, туну болуп көрсөтүп турат. 912 климат контроль, көптүрүңүздөр. Короткий кылып айтканда, машинанын состояниясы өтө жакшы, анан комплектациясы дагы көптүрүңүздөр жирный. Подлоконниктер мындай необычный полктерди салып койгон экен. Акчаны абайлаган эмес. $11,100 мен ойлойм бул под ключ өтө эле сонун баа тугандар. Кыргыз номер болот мындай. Ошондой байланыш номери видеосуна турат, чалсаңыздар болот. Видеону акырга чейин көргүлөр тугандар. Жакшы унаалар көп чыгат. Буюрса, ассаламу алейкум.